et le groupe Disquette préparent une nouvelle EP, à qui l'Utsita Sauzis sus une aire des funk. Ma che in tros gaire conegut din la musica occitana. Per ensenciare salva uno lengo con denaro che al fa seguire sotto pensa essere la strada la parli come pori la parli poi come cal la parli come pori so papire cardenal Ero in 2015 un grup funk e hip-hop nascut a Paris, la Disquette mesclava l'oc au francès ou l'espagnol din sa composició e la raison és eu la Urelsa Liber de son escrit musical TikTok. Hi ha un moment d'acord, veritat. Havia la barba d'estiu. Joi TikTok ensenya la literatura occitana a Montpellier sense abandonar la musica. La Disquette publica un gang une EP discurtet de 4 títols. Funk Corner 12, perso que hi havia un Funk Corner 1 que és estat publicat un o dos anys abans i és la seguida, hi ha 4 cantos, donc hi haurà 4 Funk Corner, si voleu. I un àlbum entre les 12 primers i 12 segons que sortirà. Sun drole di libras, sun poble d'Illusieux. Din l'EP, un títol és la mesa musica de poemes de Guy Mathieu, autoprovençal, que viu a París. Sun drole din libras, sun poble d'Illusieux. Cotillou de colors, e bus claro d'enloc, la giuino boumiano, passo din li ramo, e mesclo come pou per dire cucaren, cauquimut, de francès, que canta a medusu. A causit de descriure ce que vegio cadotsun quand ero din les trains de Van Lego. Dans la brume, certains agonisent, d'autres s'organisent, les soupçons s'épaississent, les doutes disparaissent, parfois se confondent le maître et le disciple. La mascarade durera jusqu'à ce que le brouillard se dissipe. La problématique d'un groupe de Paris et de Montpellier. Aquí, treballant a distància, nos mandant ce que enregistrant, eu aquí les micros, ou alors la guitare, ou la basse, et tout est mandat a Paris, que me torno de causa que est treballant aquí, en escambis a tal. Il y a des moments s'en estat productius et d'autres immens, és una dificultat a punt d'ull, de les failles de treballar a distància. Frisco e TikTok, los dos autocompositors interpretes de la Disquette, lancèron un grup fa 15 anys e hi hagué tot joent d'acon d'Occità. I puscut amb la Disquette un peu evocar, partejar la llengua de concert a l'estranger. Per exemple, se n'ha anat en Amèrica, en Rússia, Caucas, Gran-Bretanya o en Gals. I cada cop hi havia periféric l'Occità, mais cantava també un peu en Occità. TikTok de la Disquette aux un concert à Castesser à San Cristol, pel Total Festum. Le groupe sera présenté le 25 de juillet à Montpellier. Es la fi d'aquest journalet pour desgaitar les nostres émissions sur le site franco.tv. Adiciats a toutes.